bir es alıp kelele şaharga barıp oстановкада отурат эки аксакал. Өткөн кеткендерди карап шаарды тамаша кылып отурса троллейбус менен Mazda үлгүсүндө машина кетип аткан экен. Аксакалдардан бири айтып атат. О, жеңил машинага караганда мо автобус каттуу кетет. И десе автобусту зымга байлап койсоң ушунча кетет, коюп койсоң жаман каттуу кетет мунун. Бар болуңуздар, зерикпей отуруңуздар. Азыркы кол чабууларды аксакалдардын урматына бир чаап коелу. Рахмат. Sen özüm göngön jaka sal. Men özüm göngön jaka salam. Bunu alacak da. Oo. Seninki suyun arka yüzüne şuşup kaldı o. Men jakta çalan uruğa çıvalıklar eken. Jıtkışlar turbayı. İkra çaçıp atat bizdikiler. Malbay atat. Bunu jedderli karmaylıç. Ya. Çekirt eğilip koygan başına. Bunu ol jed, ha bu jede jalan çavaktar eken bolbaydı. Özüne insana balık da düşüyor mesela. Жақсы түсет маңа. Негізі балықты жақсы көрем. Аялыма қарағанда балықты жақсы көрем да. Неге? Тышта байқұш. Süyle Kaçan, süyleyit. Öyle jata beret bayqұш. Nege süyle bilesin mi? Sen deli bir çaka suğa başını salıp görsen süyleyelmesin. Bir yaka. Ya. Alsıraktan salgan жақсы ғой. Негізі молжер айлампа маға жақсы түсет. Ya. Айлампадан жақсы түсет маға. Aylampadan ehtiyat qıl havayla. Çoğurak balık çıkana süylep girip etmesin seni suğa şağı batırırsın. Balığa cem balık et. Sen öz ertemin eline balığa çıktın bile? Özgüm o iğnenin uçuna seni baylap durup çıtak koysam bunları. Narınski sazanları çöttüşün da. Öz sen balığa çıktın bile mi ne ertemin eline? Ova? Men o balığa dayardan çıktım, senin de galoşçan gel olgansın. Ha, nege de koyam mı? Hoştansın da. Neme? Nasyonalni giyimin bilbeyleyim nege. Sıra algan turbayım. Ja. Balığa degen kişiler ne oldu? Senin dile narındık ekenin bilini ver atat. İyi. Onun da ıslıkta gerzoy ötü giyip alıpsın. Balık degende sudan alat. Suğa gerze ötüp git. Bunun neme? Masısı var bolçu. Ne oldu la mağaz? An göçü konokka gelgem da. Narındık bir dostum uyuna konokka gelsem. Dostum hoştan gelip kalsın çaydı jakşı göresin dep. Samoorga çay kaynatam dep. Samoor tütüp bıkşıp güyübey. Masımı çeçip alıp üstüne giyiz olup mumutu atıp. Masını güygüsüp koyuptur. Girsek canında bir ötürüp alıp intip koyut. Aa çay 95 mi dediler. Yok 43 dedim. Masının razmeri 43 bolçu. Çay çiğnemege çay kaynat bereyim degen ko. Daha mı çıkıp kalgan ko? Biz deyim çaydı kazangıyla kaynat berçileyim sağa atayın samorga. Ya. Samorga kaynat bereyim deptir deyim sana. Aa çay içkenini ürenip alıp sıkar ko. Biz mi? He. Silerden yürümedik mi arzan da. Bozanın içi varlığı kızar çölçelen degen. Eline gele hoş korsan gele çay içerisi görse arzan turbay.
Же көчөдөн уктуң беле? Беш бармак жейиз, беш бармак жейиз. Жақсы. Негізі балыққа барғандарда көп қызық оқиға болады. Өткенде біреу балыққа барып алып, иінен ұшына сөлжан таппай, аяқты чоқып тұр, бияқты чоқып тұр, айласы кетен барып қармаш керек болып тұрда. Кичінекей қағазға, кичіне қылып, сөлжанды жазып тұрып, иінеге салып, ырғытып қойса, тартып қантып. Мумты тұр, көтерсе, чоң қағазда балық деген жазу шығып тұр. Ошол балықты пойызға алып барып пішіріп жеп атыштыр. Өзі негізі Етті көп жеген туғандар сілер, ет қалбай қалып сөлжандар жебергенсіңер, біле оқышым, таппай қалыптыр да. Өзі негізі оғышты қайырге барады балыққа? Бізде өт? Біз ғой сөңкөлге барып, ошо пойызға келіп беріп атқан балықтың бары жерде. Қайырге барады дейді, уйырмаққа бармақ болы, суға ала барады. Ошо қайырге суға барады деймін да? Кампыраватқа барады. Кампыраватқа? Ал кемпіраватыңарда балықтың бары туғандардығына кіріп кетті ғой? Неге? Ағып кетті де мұнар жылып. Өзбекстанға ау? Суысы кетіп балығы қалып қалды, ошосын қармалауыз біз. Суысалардықы, балығы біздікі. Балығын не кетпей тұрау кен өшерделі? Өліп қалмақ болар. Жо кетпей тұру өріп тұру деймін да? Кетіп қалды әмін әсілерінің суыңар қошуаға юпи қошу өрді дейсің бі? Суына жөн ішпей, юпи қошу içete кезіңерсілер. Жо, аны біз içпейбіз, аны біздің балықтар içет. Мұрда кола içкен, кейін юпи içе отқанда көріп қалпсыңар. Біз арғандай түрлі неме беріп тұрауыз. Ба, негізі балық суының қош, біз түрмесерден қармап атауыз. Жана суының қошылған жерлерінен жақсы түшет дейді балық. Біз аны бар білбейлі көрінген жерде салып жүреміз да. Өзі негізі балыққа барған кіші қиялданып, кешке отыра берсе, бір ой келет білесің бе? Алтын балық қармап алсам дегенше. Сен ештеке алтын емес жүнекөй балық қармай албай қоясың ғой? Бірақ ошонда деле алтын балық кармап алсам деп кыялданасың го. Анткени алтын балық дайыма кармап алсаң айтат го. Эмне желанияң бар дейт го. Мен ойлой берем ушу эгерде аялдар балыкка барып калган болсо. Негизи мо балыкты эркектер барып кармайт го. Ушуну аялдар ойлоп тапкан да. Неге? Калп эле балыкты сен жакшы көрөсүң, бар деп, мо өттүк кийгизип, неме кылып эле ушу воскресенье күнү эптеп бир суун жегине жөнөтүрөт, кечке эңшейип отуруп кечинде келесиң. Ал просто бир жака барбасын деп эле балык жакшы көрөсүн деп эле жөнөтүп жүргөн. Эгер аялдар өздөрү балыкка барып калганда, алтын балык кармап алса, аял эмне деп сурамак эле билесиңби? Эгер аял алтын балык кармап алса, митмек да. Эми балык айтат да, айт эми желанияң, 3 желанияңды айт, аткарайын десе, аял митет болуш керек да. Мага эки этаж үй, жакшы машина, кийимдин түрлөрү, косметиканын түрлөрү болсун, Франциядан атырлардын баары болсун да, чет мамлекетке путевка, бул биринчиси дейтмиш. Балык түшүнбөй, көзү сага окшоп. Дагы эмнени сурайт болду экен. Алтын балык мына бекерчү. Көрүңөр. Алтын балык десең эсиме келет да. Биздин чоңдор сүйлөшүп ал алтын балык кармаганы барыптыр. Тегейиндар. Барып анан бирөөсү алтын балык кармап алыптыр да. Анан сураптыр, мага айткыла 3 жыл аяңар айтта мен ошону аткарып берейин десе, биздикилер айтты, 3тү эмне кыласың? 2-ни эле аткарып бер дептир. Айт, эмне кылайын десе айттыр. Мунугу кумтор маселесин чечип бер. Анан гансини бирдеме кылып чыгарып бер десе, балык айттыр, лучше жеп коерлама, ошол оңой дейтмиш. Алтын балык ба? Россияда кыргыздардын маале көбү Россияда жүрөт эмеспи? Стройкада иштеп аткан бир 2 кыргыз зериккен го. Коям бир күн демаш дей салалы деп барып алып, бир Россиянын бир көлчөгүнө барып алып балык салып отурса, алтын балык чыгып калыптыр.
Ана алтын балық айтып тұр дем. Шықса екеу екен. Екеуің бірден желанияң айтам, атқарып берейін дейін ғой. Десе, біреуісі айтатмыш. Маға ысық көлдің жиегінен 9 этаж пансионат. Десе, екіншісін сенші десе, беркісі. Ошол 9 этаж пансионатты ошол Айдар экөө шыбайлы деп коет дейт беркиси. Эми бөлөк клиенттер жок болсун. Экөөбүз иш кылалы дептир да. Балыкта деле айтпайм, ар нерсеге жолугасың балык кармап жүрсөң. Мен баягы момундай кыйшык балык кармабадым ба? Момундай кыйшык балык экен. Апыртапсың, апырт бересің. Ама? Любойлы балық түс қо. Кыйшык неме бурулуштан кармадым да, бурулуп аткан жерден кармадым. Алда эркек балык жок, бурулган боюнча өлдү да. Өлүмгө тике кара деп туруп өлдү окшойт мен сени. Ар түрлүү балык. Өз негизи балыкка биз эле барат экенбиз десек, шеф да барат экен да. Атамбайдын баласы. Эми тияк бияка барганда убактысы жок. Ушул жерден эле зериккенден эми балыкка баргысы келген го. А үйдүн эле 7-нчи ташынан эле кайырмак салып отурса, таш ийилинип калыптыр. Илинип калсам, эмне илинип каласың деп соттоп ийетмиш. Бак. Негизи сузакта суу аз да анча билбей илинип калса керек да. Тиги көлдүккө эмерек да сууда көнүп калган, ал илинбей калган да. Өз негизи могу гайлер деле балыкчыларга окшош экен. Байкап турсаң мындай, биз мондай болгон суу токтоп кеткен көлчүккө келгенде алабыз го. Алар дагы мындай бир бурчта, мындай перекрестктерге туруп алат го мындай. Балыкчылар окшош. Алардын турган жерлери жаман кызык. Мен бир жолу Ошко барып калып, кетип баратсам, момунча бутканы тиги отуруп алыптыр, бутканын ичинде. 4 бурчтук кичинекей. Жөнөтпөй барып, жайы менен тамашалашып кайында бардым дагы машинаны барып, токтоп терезени ачтырып, ассалому алейкум десем, алейкум салам деди эле. Эмне эдинисе салып атасыңбы дедим. Жана эдинисе салгычтарга окшоп отуруп алат го. Десем, ошондон кийин Ошто ошол кайнатын чок иштескендер загрузка коюп коюптур. Өз чын аты Нурлан болчу. Эки Нурлан бар экен, анан бирөө загрузка коюп коюптур. Мен да бир жолу машина менен кетип атсам, машинамдын аркасынан кара түтүн чыгып калган. Мотор неме болуп. Анан гай тосуп калып атпай. Тосуп калып эле жакын келгенде таанып калды. Бол, кетер. Эмне түтүн чыгып калды деп түтүн жанына келгенде, как раз тушуна келип калган сурап атпай. Эмне түтөп калган деди эле. Мен тамашалап, эми силердин ишиңер жүрсүн деп аластап коеюн деп, деп газ басып. Ошол бойдон аласталган, бойдон капкара болуп калып калды. Ошол бойдон анын аты Аласчы. Негизи баягынычы биз мен үйгө келатканда постоянно эле бурчтан, пишпектин бурчунан элечи гайлер тосо берет да. Анан эми таарынып калбасын, эми анын үстүнө алып көнүп калган кишилерге да неудобно болуп, постоянно берип кое берем да. Анан бир күнүгө өтүп баратып 5 сом берсем, таарынып, сен эмне бизди шылдыңдап атасыңбы? Эмне тамашалап атасыңбы? Биз экөөбүзбүз. Жок дегенде 50 сомдон 100 сом берип койбойсуңбу дейт. Мен айттым, эми кечирип коеюн, мен бүгүн просто жөө кетип аттым эле дедим. Жөө кетип ат десең. Биз го кампироваттан кармайбыз. Силер каяктан кармайсыңар балыкты? Биз каяктан кармалат? Силер бийик жерден тоонун башында өзүнчө көлмөлөр бар бизде. Жо таң калыштуусу кайрымак сапты көтөрүп кетет экенсиңер, дерейтер менен чыгып кетип, кечинде топоз кармап келет экенсиңер го силер. Топоз? Тынар, ал кайрымак эмес, ал укурук. Силер топозду балыктын ордуна жесеңер, балыкты зубачкада эле пайдаланат экенсиңер да силер. Бизде го сөңкөл бар, эми балыкка барсак болот. Бирок силер балыкка барганыңар кызык го. Укурукту асынып алып төмөн алыска кетип аткансыз, эшек минип аласыз. Макапаянын ичине кетип каласыңар. Ал карачы, нарындыкта өмүр эгин эккен эмес. Ал кайрымак эмес, ал кетмен деп коет аны. Кетмен? Ал ошол жерге алып барып
жүгөрүнүн боюна, маканын боюна эшекти аркандап коюп, наракта суу сугарабыз. Суга сугарабыз кетмен менен. Эшек берак ошо маканын боюнда мака жеп туруп турат. Мака жеп туруп турат? Анан менен мака жейт деген ошондон калган. В общем, эчтеге түшүнбөгөм, жаман тупойсуз да. Акылды айтмакчы, өмүрү эгин экпесеңер, алма менен экенин билбей, пиязды алма деп жеп отурсаңар, анан каякта кетпейин билесиңер. Өзгө сиз менен балык эмес, в общем, туалетке чогуу бара турган адам эмес. Анда десең, буларда нормальный туалет ham жок да. Кача бар. Мен лучше сатып алып эле жейинчи балыкты коюн. Сатып алган арзандыраак түшөт экен. Анын үстүнө ошто бүт эле арзан да өзүңүз айтмакчы. Кармасаңыз мага да ала барасыз ушул жерден. Адатынча дагы кеттиң. Кеттим. А мейли. Ба. Аялыңан корккондо эле ушундай бир адатыңды баштайсың да. Кандай? Аялыңан корккондо эле ушинтип шылтоолоп баштайт экенсиң дейт. Сиз коркпойсузбу? Жок. Ошон үчүн отурбайм, даярданып алып. Жо, наоборот, сиз аялыңыздан коркуп отурасыз да. Балыктан бир жака жыла турган болсоң, мойнуңу жылам деди, келип отурасыз ошол жерде. Коркпогондук үчүн 3 күндөн бери үйгө барбай отурам го ошол жерде. Акманай Эшикбаева. Кутмандуу кечиңиздер менен ардактуу. Сазандар чөттөшөм да. Өзү сен балыкка чыктың белем, ниетте менен. Ооба. Мен го балыкка даярданып чыктым, сен эмне галошчан келип алгансың? Неге деп коем, оштонсун да. Неме? Национальный кийимиң билбей эле эмнеге сурап алган турбайбы? Жа. Балыкка деген кишилер мындай. Сенин деле нарындык экениң билинип бератат. Мындай ысыкта керзой өтүп кийип алыпсың. Балык дегенде суудан алат. Сууга керзебей өтүп кет. Мунун неме? Маасысы бар болчу. Не болду эле маасы? Ан көчө конокко келгем да. Нарындык бир досум үйүнө конокко келсем, досум оштон келип калсың, чайды жакшы көрөсүңөр деп, самоорго чай кайнатам деп, самоор түтөп, быкшып, күйбөй, маасымы чечип алып үстүнө кийгизип алып момутуп атып, маасыны күйгүзүп коюптур. Кирсек жанында бирөө туруп алып мынтип коет. Чай 95 mi dediler. Yok 43 dedim. Maasının razmeri 43 bolчу. Çay için demege çay kaynat bereyim degen go. Daha mı çıkıp kalgan go? Biz deyim çaydı kazangıyla kaynat berçileyim sağa atayın samorgo. Ya. Samorgo kaynat bereyim deptir dem sana. Aa, çay içkendi үйрөнүп алыпсыңар go. Biz mi? Sizlerden үйрөнбөдүк mü? Arzan da. Bozon içip alı kızar çöçeğler degen. Eline gele hoş korsan gele çay içerisi görse arzan turbay. Arzan. Göçöden uktun bile. Beş parmak şeyiz degen. Жақсы. Негізі балыққа барғандарда көп қызық оқиға болады. Өткенде біреу балыққа барып алып, иінен ұшына сөйлжан таппай, аяқты чоқып тұр, бияқты чоқып тұр, айласы кетен барып қармас керек болып тұр да. Кичинекей қағазға, кичине қылып сөйлжанды жазып тұрып, иінеге салып, ырғытып қойса тартып қамды. Мумты тұр, көтерсе чоң қағазда балық деген жазу шығып тұр. Ошол балыкты те поездга алып барып пиширип жеп атыптыр. Өз негизи
Etти көп жеген туғандар сілер, ет қалбай қалып сөл жандар жебергенсіңер, біле оқышым, таппай қалыптыр да. Өз негізі ошты қайерге барады балыққа? Бізде өр? Біз ғой Сөңкөлге бар, ошо поездда келіп беріп жатқан балықтың бары жерде. Қайерге барады дейді, уйырмақы бармақ болы, су қала барады. Ошо қайерге суға барады деймін да? Кампыраватқа барады. Кампыраватқа? Ал кемпіраватыңарда балықтың бары туғандардықына кіріп кетті ғой? Неге? Ағып кетті де мұнар жылып. Өзбекстанға ау? Суысы кетіп балығы қалып қалды, ошонысын қармалауыз біз. Су салардықы, балығы біздікі. Балығын не кетпей тұрау екен ошо жерде эле. Өліп қалмақ болар. Жо кетпей тұра өріп тұр деймін да. Кетіп қалды емнесілерінің суыңар қошуаға юпи қошу өрді дейсің бі? Суына жөн ішпей, юпи қошу içete кезіңерділер. Жо, аны біз içпейбиз, аны біздің балықтар içет. Мурда кола içкен, кейін юпи içе отқанда көріп қалсыңар. Біз арғандай түрлі неме беріп тұрабыз. Негізі балық суының қош, біз түрмес жерден қармап атабыз. Жана суының қошылған жерлерінен жақсы түшет дейді балық. Біз аны бар билбейлі көрінген жерде салып жүрөбүз да. Өзі негізі балыққа барған киши қиялданып, кечке отыра берсе, бір ой келет білесің бе? Алтын балық қармап алсам дегенше. Сен ештеге алтын емес жөнекей балық қармай албай қоясың ғой? Бирок ошондо деле алтын балык кармап алсам деп кыялданасың го. Анткени алтын балык дайыма кармап алсаң айтат го. Эмне желанияң бар дейт го. Мен ойлой берем, ушу эгерде аялдар балыкка барып калган болсо. Негизи мо балыкты эркектер барып кармайт го. Ооба. Ушуну аялдар ойлоп тапкан да. Неге? Калп эле балыкты сен жакшы көрөсүң, бар деп, мо өттүк кийгизип, неме кылып ошо воскресенье күнү эптеп бир суун жегине жөнөтүп берет, кечке эңшейип отуруп кечинде келесиң. Ал просто бир жака барбасын деп эле балык жакшы көрөсүн деп эле жөнөтүп берген. Эгер аялдар өздөрү балыкка барып калганда, алтын балык кармап алса, аял эмне деп сурамак эле билесиңби? Эгер аял алтын балык кармап алса, митмек да. Эми балык айтат да, айтем желанияң, 3 желанияң кайырмак салып отурса, ташы илинип калыптыр. Илинип калса, эмне илинип каласың деп соттой этмиш. Байкуш. Негизи сузакта суу аз да, анча билбей илинип калса керек да. Тиги көлдүккө эмерек да суда көнүп калган, ал илинбей калган да. Өзү негизи мо гайлер деле балыкчыларга окшош экен. Байкап турсаң мындай, биз мондай болгон суу токтоп кеткен көлчүккө келгенде алабыз го. Алар дагы мындай бир бурчта, мындай перекресткаларга туруп алат го мындай. Балыкчылар окшош. Алардын турган жерлери жаман кызык. Мен бир жолу Ошко барып калып, кетип баратсам, момунча бутканы тигип отуруп алыптыр, бутканын ичинде. 4 бурчтук кичинекей. Жөнөтпай барып, гайы менен тамашалашып кайында бардым, машинаны барып, токтоп терезени ачтырып, ассалому алейкум десем, алейкум салам дедиле. Эмне единисе салып атасыңбы дедим. Жана единисе салгычтарга окшоп отуруп алат го. Десем, ошондон кийин Ошто ошол гайын атын чок иштескендер загрузка коюп коюптур. Өз чын аты Нурлан болчу. 2 Нурлан бар экен, бирөө загрузка коюп коюптур. Мен да бир жолу машина менен кетип атсам, машинанын аркасынан кара түтүн чыгып калган. Мотор неме болду. Анан гай тосуп калып атпай. Тосуп калып эле жакын келгенде таанып калды. Бол, кетер. Эмне түтүн чыгып калды деп түтүн жанына келгенде, как раз тушуна келип калган, суратпай. Эмне түтөп калган дедиле. Мен тамашалап, эми силердин ишиңер жүрсүн деп аластап коеюн деп, деп газ басты. Ошойдон аласталган, бойдан капкара болуп калып калды. Ошойдон анын аты Аласчы. Негизи баягынычы. Биз мен үйгө келатканда постоянно эле бурчтан, пишпектин бурчунан элечи гайлер тосо берет да. Ана эми таарынып калбасын, эми анын үстүнө алып көнүп калган кишилерге да неудобно болуп, постоянно берип кое берем да. Анан бир күнүгө өтүп баратып 5 сом берсем, таарынат. Сен эмне бизди шылдыңдап атасыңбы? Эмне тамашалап атасыңбы? Биз экөөбүзбүз. Жок дегенде 50 сомдон 100 сом берип койбойсуңбу дейт. Мен айттым, эми кечирип коюң, мен бүгүн просто жөө кетип аттым эле дедим.
Жөге туат берсең. Biz go kampirattan qarmayız. Siler qayaqtan qarmaysınlar balıqты. Biz kayaktan armalat. Siler Büyük yerden toğunun başında özünçe gölmeler var bizde. Büyük jo büyük. tan qalışdısı qayırmaq saptı götürüp keteti kelsiңер deretler menen çıkıp ketip geçinde topoz qarmap keteti kelsiңер go siler. Найт атқарайын десе, аял міндет бош керек та. Маға екі этаж үй, жақсы машина, киімнің түрлері, косметиканың түрлері болсын, Франциядан атырлардың бары болсын да чет мамлекетке путевка, бұл биринчisi дейтmiş. Балық түшінбе, көзі сауық шоу. Dağımdan sırayıp oldu kendi. Altın balık. Altın balık ne bekar çüğü. Görün. Altın balık da sen esme geliyor da. Bizden çoğunlar söyleş ol altın balık karmağını varttır. Teğeyinler. Var bir öz altın balık karmağını varttır da. Ana suraptır. Bana ait kıla 3 yıla yanar etla ben o şunu atkarıp vereyim dese. Bizdekiler ettir. 3'tü mü ne kılasın? 2 nel atkarıp ver deptir. Ait ne kılayın dese aittir. Buna o kumtor meselesini çeçip ver. Ana onu gansini bir demek çıkarıp ver dese. Balık aittir. Ya lütfü cep koyarlar ama hoş olan oyda etmiş. Altın balık be. Rossiyada Kırgızların mahalle göğü Rossiyada cüretmez be. Stroykada işte otkan bir iki Kırgız zerikken go. Koyan bir gün demaş dey salal dep barıp alıp bir Rossiyanın bir gölçögüne var alıp balık salıp otursa altın balık çıkıptır. Ana altın balık ayttır dem. Çıksa eki öken. Ökön birden жыланиең айтам атқарып берейін дейін го. Desa birisi aytatmış. Mağa ısık gölдің жиегінен 9 этаж пансионат. Dese ekincisini sençi dese berkisi. Oşol 9 этаж пансионатты uşul Aydar ökön Şıvaylı da kot deyip berkisi. Emi böyle klientler çok bolsun. Ököz çıkılalı deptir da. Balıkta da aytpayım, har nersege jolgasın balık karmap desең. Men bayagın momda kıyışık balık karmadım bu. Momda kıyışık balık eken. Apırt attısın, apırt teresin. Ama Böyle balık tüs ko. kıyışık neme buruluştan karmadım da burulup atkan yerden karmadım. Alda erkek balık şu burulgan boyunca öldü da. Ölümge tike kara deptir öldük şey etmeyin sana. Her türlü balık var. Öznegizi balığa biz ele barat ekenmiz desek şef de barat eken da. Atanbaydın balası. Hem tiyakbiyaka barganda uақытысы жоқ. Үш жерден эле зериккенден hem balıkka баргысы келген го. Ак үйдөн эле 7-нче этажынан эле. Bir es alıp geleli şaharga barıp ostanovkada oturat ek aksakal. Ötkön ketkenderdi karap şahardı tamaşa kılıp otursa trolleybus menen Mazda үлгүсүндө машина кетип аткан экен аксакалдардан бири айтып атат. О, жеңил машинага караганда о автобус каттуу кетет. Десе автобусту зымга байлап койсоң ушунча кетет, коер койсоң жаман каттуу кетет мунун. Бар болуңуздар, зерикпей отуруңуздар. Азыркы кол чабууларды аксакалдардын урматына бир чаап коелу. Рахмат. Sen özüm göngön jaka sal. Men özüm göngön jaka salam. Bunu alacak da. Oo. Seninki suyun arka yüzüne düşüp kaldı o. Men jakta çalan urgaçı balıklar eken. Jırtkıçlar turbayı. İkra çaçıp atat bizdikiler. Malbay atat. Bunu o jerderle karmayılıç. Ya. Çekirtke eğilip koygan başına. Bunu o jerde, bu jerde çalan çavaktar eken bolbaydı. Jakşı düşet bana. Negisi balık jakşı görüm.
Ayalıma qaraganda balıqты жақсы көрем да. Неге? Тышта байқұш. Сүйлөбөйт Қачан? дейсің. Сүйлөйт. Öyle jata берет байқұш. Неге сүйлөбөйт билесиң бе? Сен деле бир чака сууга башыңды салып көрсөң сүйлөй албайсың. Бияка. Ya. Alsıraqtan salған жақсы. Негизи болжыр айлампа мага жакшы түшөт. Ya. Айлампадан жакшы түшөт мага. Aylampadan ehtiyat qil avayla. Çoңырақ балык чыкканда сүйлөп кирип кетпесин сен суга шагып отурасың. Балыкка жем болуп кет. Сен өз эрте менен эле балыкка чыктың беле? Өзгө мо ийненин учуна сени байлап туруп тастап койсом мыныр. Нарын